Tako, prvi Y, jaz pa ne vem, kam moramo iti. Čez drn in strn gremo, ne? Tu bi posnel en džir, ne? Idemo! A dobro, se nismo peš. Ja, ja. Eki 10, King Kong. Dobro, je kaj medvedov tu? Nič ni medvedov. Medvedov je pa polno. Kaj si love? Samo da ne izleti kakšen medved tu, na Čiriba. Tu samo s padalom lahko. Gremo pogledat dol. Koša brke! Evo. Postojna. Gremo na en hud izlet. Gajser je z nami. Gremo. Mama moj, kakšna cesta. Tu me je samo strah medvedov, ne. In za malo je hladno. Čakaj, da malo potrobim. Samo, veš, ko mi izgleda nor motor brez blatnika, res mi je bolano, stari. Drugi motor, res. Imamo sabo za jest, za pit. Pravi član. Klobaso okoli vrata bi si mogli zavezati, ne? Da nas lovijo medvedi. Kaj je to? Malo je prišno, ne? Tako, prvi Y, jaz pa ne vem, kam moramo iti. Samo noro, z gumami, ki sem šel z njimi na pisto, zdaj se vozim po makadamu, ona, noro, res. Zdaj bom zamenjal, zdaj bom dal kramprce spet malo gor, sem jih dobil, tako da počasi bomo menjali. Moram probiti, ne, da bežijo živali vija. Vozi malo pred malo, pometaj uno, da te postavim. Malo pometi. Pometi. Ti neki domece, veš sve, lej dol, kam greš. To je res. Tu gor. Čupa je. Evo ga. Prišli smo na Kalič, stari. Volano. Po mojem je nekdo gor, kaj je oni džip tam? Dva sta. Kaj da gremo pogledat ali ne? Ja, kaj? Ja? Fak, stari, ustrašil sem se. Kako je šel ti? Kako je šel ti? Čak.
Samo po mojem tu nekdo živi, ne? Si videl Frko? Si videl Frko? To si moker. Jaz sem kot da je medved zletel ven, stari. Si videl ti to, dobro da je bil na lancu? Ja, in ne veš, kako dolg lanac. Ti so. Si ko sem dal, ja pa kam si šel ti nazaj? Ja. Samo čakaj malo, tu nekdo živi na Crnjaka, veš? To so ukrajinske tablice in to. Res. Ja. Ni, to so neke, sploh niso naše tablice. Ker to je zapuščeno že veš koliko let, tu nekdo ne živi na črno. Tu se je nekdo naselil in čau. Vidim, ja, tam troške igrače in tako. Ja. Dej, gremo gor nekam na vrh spit kavo, dej. Tutle. Ja, valjda. Kalič, ne. Tu smo včasih se prišli sankat. Zdaj je to vse zapuščeno. Glej, to je noro. Sad da ne teče Fifi za nami. Da ne teče, samo dva so, veš? Ja. Še eden je, ja. Aha. Boš s temi gumami. Trava je vlažna in drsi ko svinje. Samo vidiš, nekdo kosi. Glej to. Noro. Kaj spijemo kafico, a? Jaz sem hotel tam dol na parkingu zapaliti malo gumo, narediti šov, razumeš? Malo se furat po zadnji. Kje boš temi psi, stari? Čez drn in strn. Čez drn in strn. Gremo, ne? Zdaj gremo pogledat mali, kaj sem rekel, mali naravni most. Tako. Tako. Samo treba paziti zdaj po tej travi. Brate, ki to je za se zložiti, da... A? Sprednje ne pipaj. Sprednjo ne tikaj, res. Če kdo ve, kdo tukaj živi, naj mi napiše v komentar. Verjetno je nekdo tu na Crnjaka, ne? Dvomim, da je to lastnik. Kaj baterije imaš? A? Baterije imaš? 70. Ok. Tu sem hotel narediti en video, da me snemaš ti pojs tam in da tu pripalim, varianta počez in tu počez gor, da zginem. Ampak? Točno to. Točno to. Raje Fifi ko medved. Medved ne laje, samo uleti. Ja, in medo ni na verigi, ne? Tako da divlji zapad, res. Andiamo, a? Aha, evo nas. Tu gremo samo ravno. Aha, zdaj ko prijemo na eno križišče, gremo levo in potem takoj spet druga levo. Čez 700 metrov. Tu bi posnel en džira, ne? Miš, da ga razvalim tukaj za gor počez. Težko. Boš s tem? Ali pa v ta ovinek. A? Aha. Prehiter, prehiter, prehiter.
Dej, kad sem zdaj v prvi posnetek, ne? Dej, še to, ja. Samo pometa, tu iz kramprca mi pometa, a? Ja, ker pravi, da držiš, ne vem, ni feelinga, veš kaj mislim? Ja. Po mojem bi mogo spompati malo, ne? Ja, sigurno. Sigurno. To je to. Čakaj, to mora biti tu not. Samo jaz ga bom zdaj dal v sport. Je to tu? Mali naravni most, viš, desno. Samo zdaj desno. Kaj desno pomeni? To dol. Tu dol? Ja, ker je... In kaj ta levo? Dobro, se nismo peš. Ja. To je tudi res. Samo čakaj malo. To je kot neka kletka za krokodile, gledaj. Prav za... Kletka za krokodile, pravi tip. Stari. Veš ti kakšna luknja je tu? Res sem našel s temi super moto gumami tu se penjati. Kaj si ti nor, stari. Lej ta cirkus. Eko se zbombam tu, stari, bo tudi smeh. Dobro, da ima rikverc ta motor, res. Lagam, ti ga obrnemo. Čakaj. Samo da probam. Če bo šlo tako. Ok. Dobro, da ima rikverc, veš? Ta rikverc je več vreden kot karkoli. Kaj, da gremo probat? Ajde. Pejdi. Kaj dol ali gor? To je bolj palce v roke in šetnja, veš? Gremo dol. Ajde. Se bomo vrnili nazaj gor. Ja, čim se začne zoževati, se obračamo. Ker ga ne imaš več kje obrniti. Ti po tle. Ja, to bo že problem. Misliš? Za gor bo bil problem, za dol gre. Zdaj mi nazaj, a? Ja. Ali ne vem, kaj naredimo? Veš, kaj je fora? Če se zaglavimo, Smo zaglavljeni. se bomo nakičmali ko majmuni. Ne vem. Ker po mojem je to potka, ki priješ do dol, ne? Ja. Viš, čakaj, tukaj gre cesta dol. Ali jaz to slabo vidim? Ja, cesta gre, lej. Ja. Pol mi tu ne bomo prišli nikamor, prej na cesto. Edino bi mogli iti po cesti, da vidimo, če spodnje strani je vhod. Ne morem ga obrniti tako. Čakaj. Viš, rešitev, samo se usedeš malo bolj nazaj in ga obrneš. Ja, mi bi prišli po mojem tu dol. Kaj je to? To nas ne zanima, ta arboretum. V glavnem, hotel sem nekaj reči, ne. Danes imam oblečeno novo majico. Brko Racing. Te majice mi je dal tiskati oziroma naredil in podaril Eki 10, ne. Tako da, to je naš član, prinesel je rekel, evo malo da te poguram, svaka mu čast. Eki 10, King Kong. Samo mi smo se oddaljili od une luknje ful daleč. Smo gledali vse skupaj, ja. Je res? Vem, kaj gremo še malo naprej? Malo je pol... Okej. Ok. Lovski dom. Dobar dan, dobar dan.
Kam bi šla rada? Ma iskali smo ta, kaj je ta slab, to luknjo. Dečke jame. Ti zašla mimo, ne? Kje pa sta prišla Cerknice? Ne, iz tukaj. Kje Iz sta? Kaliča. Iz Kaliča, ja. Iz Meri Kaliča smo šli pol sem. A ja. Dečke jame. Kar po te ceste, kar naravnost. Ja? Ja, Dobro. Je kaj medvedov tu? nič ni medvedov. Dobro. Volkov? Nič ni. Res? Volkov, ja, šakal je. Šakali, ne? Medvedov je pa polno. Ja? Kaj si lovec, ne? Ma ne, kje? Nisem. Aj se bojita? Ja, prej bo Ne, ne. to. Ne, zdaj ga ni medveda, ne. Zdaj. Ne, spi. Drugače je pa polno medvedov zvečer, ne. A zvečer prihajajo? Ja. In srn je pa malo, veš, se je pojavil volk in medved in naredijo selekcijo, veš, in ni srn. Ja. Tu se nemaš kaj bati. Najlepša hvala. Ja. Se vidimo, srečno, čuvajte se. Ja, Čau. Jaz mislim, da to, kar je on govoril, to smo mi že videli. To smo mi bili in potem mogli pes dol, ne? Tako, ja. Zdaj ni medvedov. Medvedov je polno. Prvo ni nobenega, pol je vsega poln kurac. Mama moja, norčlan, res. Veš, kaj moram lulat? Samo da ne zleti kakšen medved tu na Čiriba. Kaj pravi član? Kaj si lovec ti? Ko je nor. Kaj si lovec ti? Šakali pa so. Šakali. Beži, mona, kaj si ti nor, stari. Samo še šakalce mi manjka. Samo, veš kaj smeh, da Čičo zgubil kompas 100 metrov. Veš ti koliko se mi že vozimo? Kaj ti pravi, 100 metrov ti pa bilo vse. Ja, vse mu je bilo 100 metrov. Sam stari, viš, folk kosi, stari. To se... Pridni so, veš. Pejdi, komod. Šakali pa so, šakali. Najjače, ko mi je rekel tip, kaj si lovec ti? O, mi nismo jedli. Ne. Gremo tam gor ki una klopca pojest. Lahko. Bravo. Aj gas, prišli zdaj. Šakali pa so. Ni medvedov, ni. Evo, pojedli smo, pauzo smo naredili, rit že boli 66%. To je to. Samo kašla cesta, prav smo se nadivjali po tej cesti. Pičku, mater. Mati moja. Tu samo s padalom lahko gremo pogledat dol. Ma kaj si ti nor, stari. I zato je globoko, veš. Levo. Ja? Ja. To je bilo, veš, kako počasno čudno. Je res? Levo. Levo. To je to za današnji Giro.